Аиԥылара цон хә-сааҭк инарзынаԥшуа, ҳара хықәкыс иҳамоуп иҟоу ауадаҩрақәа иаартны рылацәажәара, иҳәеит аиԥылара аартуа аполитикатә партиақәеи ауаажәларратә еиҿкаарақәа рхеилак ахантәаҩы Рауль Лолуа. Аоппозициа архаҭарнакцәа аиҵахара ыҟоуп ҳәа иалыркааз ахырхарҭақәа ирзааҭгыло ҳаԥыза-министр ихаҭыԥуа аекономика-министр Кристина Озган Аԥсны асоциалтә економикатә ҿиара азҵаара далацәажәеит. Аихьӡарақәа дырзааҭгылеит, илҳәеит Урыстәыла иҟанаҵо ацхыраара иабзоураны аулафахәқәа шышьҭыхыз. Наҳәынҭқарратә программала ақыҭанхамҩа аусҭгылаҩцәа ишрыцхраауа, ауаажәлар ргәы иҵхо азҵаарақәа ируакуп афымцанхамҩа азҵаара. Иагьаҳҳәандаз аинвесторцәа адымгалакәа уи аӡбара уадаҩхоит. Афымца азымхара апроблема шыҟац иаанхоит, лҳәоит Кристина Озган. Лара иазгәалҭеит Аԥсны аамҭа-аамҭала алашара арцәара ҩнызқьи жәаф-шықәса раахыс ишалагало. Убри иаан иҳәатәуп сынтәа Урыстәылантәи иаҳауаз афымца лашара ахәазы ауал шҳақәым. Аҽгәара ацәаҳәа аԥсахразы аилагарақәа ӷәӷәаны иҟан. Иаахәаз амаругақәа рухә иацҵан ҳәа агәаанагара рымоуп аоппозициа ахаҭарнакцәа. Ари азҵаара аҭак ҟаҵо Кристина Озган илҳәеит атәыла ахада идҵала апрокуратура агәаҭара шымҩаԥнаго. Аԥсны апрокурор хада инапынҵақәа назыгӡо Руслан Ҭарба иҳәеит ари аус уадыххылан ишузҭымҵаауа, зегьы хәҭа-хәҭала ишгәаҭатәу. Иара убасгьы Урыстәылатәи рколлегацәа рахь ишрыдҵаалаз иазыԥшуп иаарышьҭуа аҭак. Амедицина аҭагылазаашьа ковид аамҭазы аҳәынҭқар аҟынтәи иҟаҵаз ацхыраара, иахьа амедицина иамоу адгылара, атәанчахәы азҵаара, егры ҳәаа иахыргоу атауарқәа азакәантә шьаҭа аҭара, абиуџьет ашәахтә аланагало аҟаҵара, апарт-отельқәа рыргылара, Аԥсны економика ашьҭыхраҿы иааннакыло аҭыԥ. Иара убасгьы Пицундатәи аҳәынҭқарратә дача Урыстәыла ахархәарахь аҭаразы иалкааз аилагарақәа рҽеины ратификациа зура, уҳәа азҵаарақәа жәпакы шьҭыхын. Люди должны почувствовать, что они несут ответственность за судьбу нашего государства. Арҭ ихәмаруашәа иҟарҵо ахыхьхо уи ззымдыруа аӡәгьы ҳаҟаӡам. Да, ара аԥара аауеит, аус ауеит, аԥара ахьынтәи аус ахьауа уи иаҳзеилымкаауа ҳаҟаӡам. Иҟоуп абризцәа уа ҳара ҳоуп ҳәа иахьа ауаа рҿы ицәажәо, рԥацәа плакатқәа кны ақалақь иалоуп. Ахәыҷқәа нкыланы иахьрацәажәоз изгәамԥхақәазгьы рацәахеит. Ари ауаа ираҳәоит ауаа рыхшо иҟынӡа инагатәуп. Алҵшәа шҽеимхо, ишхәарҭамхо аԥхьаҟа. Абри сара даараӡа гәҭыхас исымоуп иаахтны ишәасҳәоит зегьы. Ари гәҭыха дууп, ари иакәым алҵра ҟалоуп. Адгьыл Пицунда наҟ ираҳҭоит ҳәа ишану шәахәаԥши, иара настолько провокационный вопрос стоит. Или же вот вопрос, значит, 10-й. Продвижение законопроекта об парк-отеле, значит, угроза демографическому балансу в Абхазии. Какую угрозу несет парк-отель для Абхазии? Простите, пожалуйста. Какую угрозу несут в нашем демографическом процессе туристы, которые находятся на территории Абхазии? Сотни тысяч туристов. Они что, угрозу нашей демографии несут? Или наоборот? Они нас двигают вперед. Ведь наше население зарабатывает, государство зарабатывает. Иара убасгьы аиԥылара иалахәыз ирҳәон аоппозициа рхаҭарнакцәа лаҵарамзаҩ ҩыжәабарзы имҩаԥыргараны иҟоу амитинг иҽеим анырра ҟанаҵар шалшо. Иахьа иаҭахӡам иԥхашьароуп, ҳакәша-мыкәша аибашьра цоит, ҳара иахьа ҳхы мырӡакәа ҳмилаҭ хәыҷуп, убас ҳцәыҵыҵны ҳцароуп аибашьра ҳақәымшәакәа. Ҳашцәала аҽеира ҳкылсым, ҳаидгылар, ҳаицәажәар иаҳзымыӡбо азҵаарақәак егьаҟаӡам, азҵаарақәа аҟазар иԥхьан абри шырҳәаз еиԥш аҷкәынцәа рызҵаарақәа рыман иааира реидтәалан ирыӡбот, азҵаара цыԥхьаӡа аҭакқәа роуит, аҭакқәа ҟарҵот, аҽеира ҟаларц ҳҭахызар. Ашәарҭадаратә маҵзура аиҳабы Роберт Киут аизара зҽалазырхәуа ргәы рҽаниҵеит азинеилагарақәа ҟалар ишахьдырхәуаз. Фатима Гергеб, Ҳатимыр Гогохиа, Алекса Гуха, Аԥсуа телехәаԥшра.